بولتنا ساعت 6 ایواری از جوار پیشکش کم دست پی که ده گرینگترین سر نوچه. شانده تایبتی نتوین یکرتی دبیجه دناوا کمیتا دستوری سوریه ده نونرین کردن سوریه و همو پیکاتین جواکا سویل هنه. هجمارک جرخسرین سویل هولیرا پایتخت جویان و نرازیبون خواه جرجه کم یا نونرین کردان ده کمیتا دستوری ده دانا خویا کرن. لعفرین دو گروپین چکدار لسر دست سرکرنا مالا کردکی به هفدو کتن ده انجام ده مامستایکی عرب هاته کشتن. لحریما کردستان راهینگه که لشکری یا پککی هاته اشکره کرن تیده زاروکن جیر 18 سالی لسر هلگرتنا چکان تینه راهینان کرن. دوباره سلاف شاندای تایبت یه نتونیا گرتی گیر بیترسون گوت کدناوا کمیتا دستوری سوریه ده نونر جه کردن سوریه و همو پیکاتین جواکا سویل ین سوری هنه. شانده تایبتی نتوین گرتی گیر بیترسون گوت کدناوا کمیتا دستوری سوریه ده نونر جه کردن سوریه و همو پیکاتین جواکا سوریه هنه. دلیدوانکا تایبت ده جبو اجانسا سپوتنیک یا روسی پیدرسون گوت من هجمارا اندامن کمیته دستوری جالی پیکاتیان و نجمارتنه لی از دکارم ببیجم کو کرد ناوا کمیته ده هنه. پیدرسون هر وها درباره نبشداری کرنا پارتیا یکیتیا دیموکراتیک پیده دوی کمیته ده گوت از درباسی وان گنگشه نابم و نجی درباسی هرگولین و لی مکاری چینه که مزن جپیکاتین جواکا سوریه مل به ملین هف د کمیته دستوری ده هر وها کس نه خودینرین نه جدا جدا پیدا بکن. پیدرسون اشکره کر کو جوینا یکم یا کمیته دستوری و به آماده بون همو پیکاتین خو آنگو 105 اندام پشترجی و جوینا گروپا بچوک آنگو 45 اندام ورل دارخستن. او گوت پرسا لور درد که به هولیجی اوه کو چند دم پیوسته دا کو گروپا 45 اندام لحف کن ببن و ده چند جوینان لدار بخن و گوت جی جوینا یکم ویل جنیفه به. درباره اریکرین لسر هر بریاره پیدرسون گوت دما کودنگی لسر مجاره که نوه انجام دان و دمه گرک اریکرین 75 صده جه اندامان اری بکن آنگو 113 اندام لسر ویکی اری بکن. روژا 23 وی مهی انتونیو گوتیریس امندار گشتی نتوین یک گرتی
راگهاند که کمیته دستوری سوریه بسرکفتی هات دامزراندن. جبو گنگشکرنا دستپیکرنا جوین و کار کمیته دستور سوریه نو دستیا دانستاندرین سوریه ناو ده نونرین انجمن اجتماعی کردی انکسه لگل امیدار گشتی نتوانیه گرتی جویان. جبو گنگشکرنا دستپیکرنا کار کمیته دستور سوریه نو دستیا دانستاندرین سوریه دناوان ده نونری انکسه لگل امیدار گشتی نتوانیه گرتی جویان. لگورو پلا دستیا دانستاندرین سوریه اپوزیسیونی بلاف کریه. شانداک جه دستیا دانستاندرین سوریه بسروکاتیا نصر الحریری و ببشداریا براهیم برو نونری انجمن اجتماعی کردی لسوریه انکسه دناوا دستیا ده. روژا شمیه لگل انطونیو گوترش امیدار گشتی نتوانیه گرتیو به آمادابونا گیر بدرسون شاندیه ناو نتویه تایبت بو سوریه لی کمالای گشتیا نتوانیه گرتی لی امریکای جویان. دی جوینی ده ساز کرن کار ریزبندیا جیبجی کار یا کمیته دستوری گودنامه انطونیو گوترش ده بو انجمن اولکای ناو دولتی هات آراسته کرن جوینین کمیته دستوری هاتن گوتو بیش کرن بهرگلی لسروان خالان هاتارا وستاندن. گوترش جالیو خواد جوینی ده تکزید سرپشتوانیا رخصنان توانیه گرتی جه پروسیا سیاسیا تایبت بو سوریه دی چارچوبه جیبجی کرنا بریارا ناو دولتی 2254 کر و گوتکو کمیته دستور سوریه نو گاوکه لسر ریا چار سریا گشتی یا کریزا سوریه. روژا دوشما بوری نتوانیه گرتی داوی هاتنا آوا کرنا کمیته دستور سوریه نو راگهان. انجمن اجتماعی کردی سوریه انکسه وکو نونری گلی کرد لکردستان سوریه دناوا اپوزیسیون سوریه دا دوی کمیته دا بشداره. نونری نوی هنه لگازندین سیاست مدار چالکوان ولاتین سوریه جی کمبونا رجه نونراتیا کردان جوی کمیته هیا. د گوتنه ده لپیش کمالا گشتی یا نتوانیه گرتی ده ولید المعلم وزیر دروی رژیم سوریه 5 خالین سرکه درباره دستور سوریه نو که رژیم سوریه و شاندای نافدولتی جبو سوریه گیر بدرسون لسر ریکفتنه اشکره کرن. گوتنکی ده لپیش کمالا گشتی یا نتوانیه گرتی ده ولید معلم وزیر دروی رژیم سوریه 5 خالین سرکه درباره دستور سوریه که رژیم سوریه شاندای نافدولتی جبو سوریه گیر پدرسون لسر ریکفتنکی اشکره کرن. او جی دسردانا داویده یا پدرسون جبو شاما پایتختا سوریه. او خالین رژیمین که معلم خواند او بون که دوی پروسه نویساندنا دستوری لسوریه بکرن به دستوردانن جدروه. نابه دستکاریا بنگاها پابندیا به تمامی و بهزیا سروریا کمارا عربیا سوریه سرخبون و یکتیا خاکاوه بکرن. نابد تو مرج بین فرض کرن و او کمیت به تنی و دستوری انجام بده و تو بریار جد تو ولاتین دی نایم سپاندن. نابد تو دم یانجی خشته اندمه جبو کار کمیتی بین فرض کرن و دوی تفگر اوی کمیتی خواندی به جبر که او دستور پیش روژا سوریه دست نشانده که. رولا شانده ناو دولتی جبو سوریه تنی آسان کرنا کاری و کمیتیه و نیزی کرنا نرینان دنابرا اندام نویده دما پیویزده. او خالین رژیم بهتر پروسه گوهرتنا دستوری به سودکن جبو همو آلیان و تنی رژیم به دمی دلیزه جبو درش کرنا تمنی مانا خوال سر کرسی دست حالاتا سوریه. شالی خواه شاندا اسرائیل هولا کمیتا گشتیان توینیه گرتی بجی هشتن دما خواندنا وزیر رژیم سوریه ولید معلم جگوتنا خوره. بشتی رخنین که معلم لإسرائیلی کرن بالطایبت بحثا بلنداهین جولانه. بله طبعا شفان هجال سر وان مجاران از بری خوبه میوان خواه برز رزان شیخ مو سروک دستیا سرکردیاتیا شپیلا پیشاروژا کرد دیل گلمه به دنباش برز رزان رکاندنا کمیته دستوری و رژیم سوریه که به پینجی ناوی هاتیه دستشان کرن و چاوا دبینن. باستی ایرو اف دانینا دستورك نو جي سوري را او بخوا غافكا بيوستا لقالو اف نزان حتى كوجا استي اف غاف وري افيتن ایرو براستی روشا سوری بالتبعی نروشك زلاله جبو فيجي كي از نزانم يعني قالوا وي روشا وي دستوري حتى كوجا استيجي وي زلال بي
كيا ويجو في دستور ديني كيا يجو كاربي دانوستاندنك جدي لسر دستور كي يعني كي او كسي بهتر هيز دستور دنا او يجو كاري دستور ديني او يجو كاري بدستور يجو هرتني بكي از باوردكم ايرو تشتاهري جرينج اوا غافا يعني او ان كاربي رولك دليزي دارينا دستور دا او اندامن هر دو جهه رژیم جی یان جی اپوزیسیون جی کاربن داموستاندنه بکن دانینا دستور که بکوی خدمتا گله سوری ده بکوی خدمتا پیشروجا سوری ده لی از نظام یعنی از ندوه بهوریه ده حتی داوی گلگور کریزا سوری تر درواز به گور استنگن زحمت یبو حتی انها سوری تر درواز به ندوه بهوریه ده ما رژیم خو بده برتشتکی و تم و بخوازه استنگال پیشیا دانینا دستور دینه و بخوازه تم وکا راپورتا وده هاتی و بخوازه عمر خوا دریج بکه و بخوازه جه خوا يعني في كرسي خود دريج بكي وبخوازي بهتر بوقتي بليزي گوكار به بهتر عرض بگريج بو گوكار به د پیشروجه د دستور بليزي از براستي ادبينم يعني لي يا گرنگ اوا ضغطك جدي دولتها هبه جبو دانينا دستورك نو او دستورك نو جنبه بكفي خدمتها ملت سوري بتوايدا بكفي خدمتها حمو بيك هاتيه سوري دا بكفي خدمتها بيشروجا سوري دا و سوري جوان اصطنگ خوا خلاص به و ظلم و زورا گو تكرن خلكي سوري دا وري راوستاندن او خوينا گو تير جاندن د سوري دا وري سكناندن افيا هري گرينگا د بيشروجا دا باشه برز رزان باش دربونا پنجینا وی جعلی رژیم سوریه و جعلی ولاتن زلهز ابنای وطای کو دان پیدانا که فرمیه یان جی اعتراف که رسمیه جی رژیم سوری یا کو اول چند سالن به تاوان در حق سوریان ده رادبه بيگومان يعني يا هري زحمات يا هري گرنگ چلو تی قبول کرن رژیم یا گو ایرو بر پرسیارا بر کشتنا ملیون کس دستوری دا یا گو بر پرسیارا بر پنابریا بهتر 8 مليون کسی سوری دا یا گو ایرو بصد هزار کسی گو چارنو ساوا نزلالا د سوری دا یا گو نیو سوری هاتیا ویران کرن تفلو ولوجی گاوا اف دولت قبول دکن گه رژیم جاردی وکبری وقت تي فهم كرن جويناكي وكانوا د صراع سياسي هيا دنا برا ريجيم و اوبوزيسيون دا و دفي چاره سري كوري كرن جوي صراعيرا لاز اجاردي ادبيجم ايرو دولات ايرو هر دولتك البرجوانديه خد گره و از تفلو حمو هولدانا گوتي كرن گوكا دانينا دستور كنو جسوريرا لاز ددوي بهوريه دما او دستور وري دانين حتى داوي يانجي كي هولدانا گو ايرو دبيج بو افاكرنا سوريا كنو و حمو اصلا البيشا ويدر كفن لي گرینگا براستي اف دمين داوي وقتك هفالبندي رژيم سوري روسيا جي و ايران جي و ندای کرنا وان دولت دین یگو خود کرن دوست گله سوریه خود کرن دوست اپوزیسیونی یگو تنها تب رولا خنا رابن بگمان افهموجی که الیکارا برژیم سوری را دما داوی دا وقتی گاوا بچک قریبون حمو هزن چکداری سوری یگو داتا لسر اپوزيسيون دهاتن قبول كرن او حمو دركتن وحموجي كد هندري ادلب ده حمو جواندن او دديخ يعني كرن جايرو اف دولتي جو يجو جهد جرند سوري دا او يجو بچارنوسا سوريا دليزن او يجو بهتر رولا د بيشروجه دليزن از ندوه باوريه دما تفلو حموها ولدان جود بن جبو دانينا دستور كنوج بو سوريا لاددو باوريه دما تجاري او دستور وردانين او ارامي وغير سوري بفيرنگي گون هاته کرن جبر او رژیم یا گو بر پرسیارت بر وقا خرابونه و دمار و کشتنه دا گرنگا وری هر دادگه او رژیم دوی هر هلوشاندن و رولک نو شخلکه سوری را وری کرن رولک نو جوان کسی گو دسته و دخوینه دا نهت یا
خراکردن ئەو تەرێکارن سووریەکەن و ئاوا بکەن چ کەسێک بۆ ئیرۆ ڕۆلە خراپ لە ئیستیا و بەخوینە سووریا لە ئیستیا گرنگە هەرێ دادگەها و دوورکەوێ ژە پێشە ڕۆژە سووری باشە ڕێژە نونەرن کوردان هون چاوە دەبینن چما ستەم یان ژی ئیخسا لە کوردان هاتەکردن بێگومان ینی تشتا هەری گرنگ divê mijarê de ewa got rejîm jî kê opozîsyon jî herdû jî kê wek tê fêmkirin ji wêne herdû jî kê bi hev ra belkî hemû tiştî de nakûkiya wa hebin wê nakûkiya wa ser pirsa Kurdî tune bin û dûrkirina nûnertiya Kurda di danîna vê destûrê de wê ti nakûkî di nav wa de tune bin ji ber ew herdû belkî mijareke nijadperestî li aliyên Kurda dinerin û ew herdû jî kê wek hev dinerin divê Kurd bi ti rolê nerabin di pêşeroja Sûrî de lê bêguman yanî bera her kes zanibê نفتنی رژیم یا اپوزیسیون یان هەموو دەولەت divê zanibin îro Kurd îro pêkhatîk serekiyet Sûrî de û bê Kurda wê ticarî برێز ڕێزان navên ku ji aliyê netewniya girtî ve hatine destnîşankirin jî bi tenê du Kurd tê de hene yên ku civaka sivîl yanî wan jî ne bi tenê wekû te daye xwe kirin ku rejîm û opozisyonê Kurd sitem li Kurdan kirine netewniya girt jî wan jî bi tenê du nav tenê destnîşankirine yani ev ji xwe didê xuyanî kirin ji ber yanî îro dihêz hena yê got bêhtir karin rolê bilîzin yê got xwedî te'sîr xwedî rolin di te'sîrê de Umma Muttehîdê ya UN ew in yê got bêhtir daniya nava de didênin yanî her alî ji va aliya ew in pêşniyar dikin kî bin yê got pêkhatiya nûnertiya wê bike hundirê danîna destûrê de yanî ew in cardî ne û ina yanî gereka bi rastî Kurd bi roleke herî giring li îstbana berî goherna navwerin danîn giring bû bi tenayî bi vê rolê li îstbana û karîbana bi quwet derbasî vê danîna destûrê bûbane yan komîta avakirina destûrê lê ev jî didê xuyanî kirin ev nakûkiyê guhane di nav bera Kurda bi xwe bi xwe de û ev astengê zehmetî krîza Kurd hundirê tevgera siyasî Kurdî de ew dihêlê got bibe sedemek got Kurd derd wek hêzek derbasî va komîta bibe ji ber heta dema da wî dihate naskirin peyedê bêhtir mêldara ji rejîmê re û ji ew helîfê wê ne lê talî di gava da wî de heta wan jî xweşpiştawa da alî Îranê xweşpiştawa da alî Rûsya xweşpiştawa da alî manel olê ew tenê cardî jî weka Encûmena Niştimanî Kurdî weka di kes ew jî cardî yê got ew pêşniyar kirine cardî opozisyona lê rejîma Sûrî tim û tim gava wê ew bû divê Kurd di pêşe rojê de tu rol ji wan re tinebî Divir de birêz rezan qesedê û mesedê yanî hevalbendên Amerîkane lê tu nûnerên qesedê yan jî rêveberiya pêdê di Komîta Destûrî de tune ne sedem çi ne gelo ji ber tim û tim yanî ev ez bawer dikim yanî li gor yanî tiştê gotê fêmkirin ji rewşa Sûrî bi tevahî de li gor xwendina min ji wê rewşê re çi kesê çekdar yê got hebûn ser xaka Sûrî yê got şer dikirin ji bedêla van dewletan tim û tim ew kes gereka yanî nûnertiya wan dewleta bikin yanî ew dewlet yanî vê manê ez dixwazim bêjim bi niyabê ji wa dewleta re giring bû di vê destûrê de ji ber destûra gotê danîn cardî heta ev dewlet ev kesê got nav û nîşan hatin navê wa hatin nîşankirin di komîta da cardî wê bedêliya van dewletê got piştgêriya wan dikin giringa xuya dike yanî tê xuyanîkirin jî kê Emerîkî ti hêviyê wê nînin di pêşeroj di danîna vê destûrê de yan jî kê di zelalkirina rewşa Sûrî di pêşerojê de ji ber vê jî kê Emerîkî niha bêhtir ya got di kar û xebata xwe dikin di cihê got ew nifûza walê hena ew cih xuya dike ji warê herî giring ew bêhtir karin û ti ji warê negiringa Komîta Destûrî de hebin Elo fêm nekirişta birêz rezan em karin bêjin ku Tirkiye karî bû fişar li ser Amerîka bike da ku nûnerên mesedê yan jî rêveberiya pêdê di Komîta Destûrî de tune bin
از يعني از خو از وید بیجم گرنگا هک يعني تشتن هبن از باور دکم بلکی نبتنه رولا ترکات ده هبه لی از بیجم بالتوایی نخواستنا نا ترك جي ونا روسيا جي ونا ايران جي ونا اف حمو دولته يجو هز بهز دندري سوري دا يعني خدي نفوذ دندري سوري دا جوار جرينجا جو كرد دندري كوميتي دستوري دا نا او كسن جهگرتي بن يانجي كي نكاربن برولك بيشروجا سوري دا بليزن باشا نونرن كردان برجايا خوايا كيم ويكاربن ما في قالي كرد دستورا نو دا بچسبينن از باور دکم يعني دانينا دستوري وهزبونا و نگريداي بهجمارا كسافا و گريداي برولا هر دولتك و چقاسي کار به باندورا خوا لدانينا و دستوري بكي از باور دکم يعني تبلو باوريا من هيا براستي جوان كسيغو ايرو نونرتيا كردا بكن في كوميتي دستوري دا كارب برولك هري يعني حمو جهد اخوا بحمو قوات اخوا بحمو خرطبونا اخوا كارب برولك جرينج بليزن د اعترافك الدستوري بهبونا ما في بهبونا كردا دندري سوري بالتفايدا وكمكونك وكبيكاتيك سركي وما في كردا وك الجور في بيكاتيه چقاسي و كاربن رول يعني چقاسي و جه بگري لعردي از باور دكم از وه في دما او كسي او نونر كاربن بزحمتيه وبقوته بهزك كاربن برولك بليزن لي از نبه ورم او دستورا جوري دانين او دستور جهل عردي بگري جبر ايرو چقاسي دستور هبه چقاسي قرطونا و دستوري هبه لي وقته لسر عرده هينجي ريجيم هيا هينجي هيزي وهنا ونكاربن او دستور سر عرده في دستور نو ونكاربه هيزن كو هاتن سوريا امريكا ايران تركيا روسيا جي خود سوريا دغرن لغوري دستوري اگر ام فگرن لغوري دستوري دفي اف هيز همو ج سوريا دركفن لغوري اخافتنا تا كو دستور سوريا ونكاربه وان هيزان ج سوريا دربخينه وروش ندياره روشا سوريا بيشاروش نزل على از وید بیجم عینی از وید بیجم اد بیجم روشا سوری چاره سریه که سیاسی نوع دانیش بو روشا سوری بالتوایی و دستور ونكار بترولا دانينا چارەسەریە کە ڕەوشا سووری ڕەوەرێکردن ئیرۆ ئەف دەولەتێک و خەدی هێزن دۆندرێ سووریدا دەبێ ئەو دەولەت لە هەفتوو بکەن چلۆکارە بڕ چارەسەریە کە سیاسی بتەڤاییش ڕەوشا سووری ڕەوەرێدانین لێ نەزەلالە و نەدیارە حتا دەمەکە ساڵەکە دی و دو ساڵە دیژی کە تشتێکی پرۆژە نینەنش بۆ چارەسەریەکە سیاسی ڕەوشا سووری بتەڤاییرە و ئەس دوێ باوەریە دەمەژی ئیرۆ وەختێکاوا تركي وقت دولتك دوزاب او امريكا دفكرن جو هريمك ارام دندري سر سينوري خوا بابكي او ددي خو يعني كرن تچاره سري روشا سوري را نزلالا قالوا وقتي غاوا تركي دخوازي جو چاره سري سياسي روشا سوري بالتواير ورداني وچما بفكري وچما وقتكي زحمتيه بكشيني جو هريمك ارام بابكي قالوا از دوي باوريه دما تا ايرو پروژه جبو چارەسەریە کە سیاسیش کریزار سووری رەتنە بتەنێ ئەv تشتێ گۆنەهار دەبێ هەمووژی وەکە مسلسلێ کاساندرا دوورێژی هەڤە گەلکیژی وێ دوورێژ بێ هەمووژیکێ بوەخت دلەیزن ئەv دەولەتە سەر عەردێ نفوزێ خۆ خورد دکن ئەv دەولەت بەرجەوەندیە خۆ پێک تێنن و ئەv هێزێ لەشکریە گۆ سەر عەردێ ئەو لەشکرێ وان دەولەتانە ئەو پرۆژێ وا یانژیکێ بەرجەوەندیە وا سەر عەردێ پێک تێنن کەسێک ژوان هێزان نافکرێت خزمەتا سووریدا و بەرجەوەندیە سووریدا وەک دەولەت و ملەتێ سووری وەک هەموو پێکهاتیە وێ ئیرۆ بەرجەوەندیە سەرەکی ئەوە کریزا سووری چارەسەریەک سیاسی بتەڤایی وەرێدانین و ئەv کەسێ خودیێ بەرپرسیارن بەرڤێ خراببوونا گوندرێ سووری دەوەرێکردن دوێ ئەو کەس هەرنا دادگەها و دوێ ئەو کەس چارەسەریک ژوارە وەرێکردن نەمەعقولە پشتی وڵقا 8 ساڵا الشر وكشتن وينا تالي جاردي ريجيما سوري بنيفي كوميتا دستوري دبن وبدستوري هيجي كشرطي خو مرجي قول سر دستوري ديني باش برز رزان شيخ مو سروك دسيا سركرداتيا شابيلا بيشاروجا كرد لسوريا جالكس باس بو باشدار بوناتا
هجمارك رخصنين جواكا سيفيل ين كردين روش آفای کردستان کو لهولیر دمینن دو جوینک درباره کمیته دستوری سوریه درخست او نرازیبون اخوا درباره رجای کم یا نونرین کرد ین جواکا سیویل دناوا گروپا جواکا سیویل یا کمیته دستوری سوریه ده نشاندان. هجمارك رخصنين جواكا سيفيليين كردين روجافاي كردستاني كل حول ريدمينن دو جوينك درباري كوميتا دستوريا سوريا لدارخستن مرازي بونا خوا درباري رجايا كيم يا نونرين كرد ين جواكا سيفيل دناوا جروبا جواكا سيفيل يا كوميتا دستوريا سوريا دا نشاندان دداويا وجوينه دا وان رخصنان بيرناميك مرازي بوني بونا توينيه گرتي شاند گوتي دا خوازا نونراتيكا دا دواراناج بو كردو همو پيك هاتين دناوا گروپا جواکا سیویل ده کرن دا خواست کرن جارکدن گروپا جواکا سیویل ورن نرخاندن دناوا کوما پنجین نرن جواکا سیویل یا کومیتا دستوریا سوریه ده تنه دو اندامین کرد هنه کو بریارا گهاندنا وی کومیته بحثا هجمارکا بهترج اندامین کردی دناوا کومیته ده دهات کرن دبیرنامه رخصنین جواکا سیویل ده هر واحاتیه کو جدامندی جوازی ده البجارتنا ناوان ده تی واتیا کشتنا دیمانا سیویل دی جواکه ده هروها گوتن کو گرک هشیاری هبه جویه که دماکول گوری برجواندیا سیاسی مجارا جواکا سیویل تی برچاو برن چیج آلیین سیاسی وبه یانجی ج آلیین هریمی وبه نخاسم دی مجارا جواکا سیویل ده کومیتا دستوریه سوریه جسی بشان پیکتی رژیم اپوزیسیون و جواکا سیویل و بریارا روژا سهه ومه لجنوه جوینا خویا یکم لدار بخن. بله تماشاوان هجال سر و مجاره از بری خوب بده میوان خواب برای چنار حسن چالاکوان لویدار الاستودیو لگلمه آماده دم باش برای چنار دم باش تو کان دامه که بجدار د جوینا ده ده بخوازم بزار بن صدام مال درخصنا جوینا واچ کن دم باش و سپاس بوده بو تماشاوان هرکی جوینا ما یاده بو اف كوميتا دستوري دانينا دستور سوري او كوميت وك هات قوتن يعني سي بشاتي ريجيمي و اوبوزيسيوني و جواكا سيفيل تشتك ندات پرورانه هات دا علي كردا دا كرن يعني نافين كردا اي بشدار دوي كوميتي دا خاصة دا مجال جواكا سيفيل دا جالكي كيم و نافين جهاتن اقصاء كرنش نافن مرشح بون واك تشتنداتن يعني تسريباتن دبون انه چند اندامين كرداوي بشدار بن دوي كوميتي دا بتايبت كوميتا جواكا بتايبت بشي جواكا سيفيل كوميتا دانينا دستوري دا اخر يعني تشتي قوتن انه او قلكي تشتي نادا پرورانه ديجي كردا بوا بشدار بونا كقلص تيدا هاي بجربونك كيم طبعا نج علي كرداويج علي كس يعني علي ام دبينج علي نافبوي يعني دجي كردا انه او بجربونا كردا كيم بيتي دجبوي كرد رولا خوناليزن دانينا دستورا سوري دا دانينا دستورا سوري تشتكي قالكي جرينجا بو روشا سوري عنها اتي قوتن يعني جواكا ناف دولتي همونها بحثا كوميتا دستوري دكيو دانينا دستوري و افا دمك دريجا تشد سيفان دي مستورا نوينري نتوينيا قرتي بو روشا سوري عن بيدرسون افا حموجي حتى جهان في أستانو نافا بيش إما ما وكا بيانك أو وكا يعني ديجي في ندات فريز شنار بريا كنت بحثا داخوينيا وخابكي داخوينيا كو وان رخصنان درخصنه هجمارا رخصني كو باجدار چند بون هجمارا كزور باش رخصنن باشداري جواكا سفيل كردستاني و قالك رخصنن ديجي هبون لقل بون يعني ايجو حاضر بوي بتمثيل واناجي ذكرن يعني
او رخصتن حموجي القل في بيانينا يعني بايجو بشتار يعني رخص يعني زور باش باشە پەیامەوە چ بوو داخوێنیەوەدا پیام ما بو نتوين يقرتي بو نونري نتوين يقرتي بو روشا سوريا انه دبي تشتك ببي بجربونا ككردا حجم كردا سوريا بجربونك بهبت تایبەت مندی كويا خاصة بكردا كردا نتوا ددوان لسوريا يعني دبي وقت اف ندات برورانا دجيوانا ببي يعني تشتكي او دستور رايام بداية خود تشتكي خراب دكي يعني بداية داينا في دستوري اف تشتكي خرابة يعني وقت كرد بشتار نبن وقت بيكادين ديك بشتار نبن افاجي وقت بداية خود اتشتهي يعني داينا دستوري باشە پەیامەوە یانژی داخوێنیەوە بەدەست وا ڕادەستی ئالیەکی زلهێز یانژی ئالیێن یین کەسێن باندۆر و ڕادەستی وان کردن او بيام دي رادستي نوينرين نتوين يقرتي بو روشا سوريا ببي مكتبة مبعوث دولي وقعد بيجن و يعني بدست ببي او بيام تسليمي ببي هر كسك يعني گریدایی وی مثلا بو داینا دستورا سوریه باشه چه اپوزیسیون بی ناوین کو جواکا سیویل وکم زارن پنجی ناو هاتنه هلبجارتن هاتنه دستشان کرن ده نرینا تده لگوری کفاءت هاتنه دستشان کرن یانجی کسن تده هنه نفس پورن ام از دبینم کمیته دستوری چه عالی اپوزیسیونی و چه عالی رژیمی و چه عالی جواکا سیویل و بی نبوي عستا هاي قوم بيجن بوي داينا دستورك يعني ام از اواد بينم بس قور وضعي قور تايبت مندية وضعي سوري او روشة تيدا درباز تبي روشة شر وروشة مالويراني يعني وك جواكا دولتي اف كوميتا دستوري ديت وك درباس بونا كيش في روشة يعني واف كوميتا نهاتي داني يعني اف كوميتا نهاتي يعني تمام كرن بدمك كيم افا دمك دريجة دبي يعني كار سرتي كرن او جواكا سبيل وقت امز نابينم يعني بوي استا بس باستك باشا يعني جو باشا اكر بقشتي ام لسر رجاء كردان د كوميتا دستوري دا باخفن رجاء كيما يعني صدم چنه كو رجاء كردان د وي كوميتا دستوري كيما صدم من راستقينا ين حقيقي چنه قالك دست هنا البرفي ندات فروريا ها دجي كرداد في كوميتا دستوري ده هيزن دولتي هنا هيزن اقليمي هنا ايجو نافن بشتربونا كرداد دستور داينا دستور سوري ده بشتربونا كبهيز بي يعني وقت كرد بشتربونا كرداد بشتربونا كبهيز بي او بجربونا بيكهاتين ديجي هيا يعني لسوريا يعني چه كرد بن چه بيكهاتين دي بن همودي بشدار بن دوي داينا دستوري ده وقت ديجي كردا اود بي ديجي بيكهاتين ديجي دبي دبي كرد بيكهاتين دي همو يك دست بن جبوي ما في خوش بو دوي بچسبينن دوي دستوري ده يعني بي كاربن ما في كردان ده كوميتا دستوري سوري ده بچسبينن بوي بجربونا ها نابجم تا ناب ناي چسباندن بس نبوي استاغو كرد قالك سپاس چالاکوان چنار حسن كنت میوانیم بو قالك سپاس بو باش سپاس راهنان جهك لشكري يارخصنا بقك اللي دفرك هريما كردستان داغر كيريا جالي چغال الحشد الشعبي و هيا تدا زاروكن جير حشد صالي لسر هلگرتنا چکان تینا راهنان کرن راهنگهکە لەشکری یاریخستنا پەکێکێ لە دەڤەرەکە هەرێما کوردستانê ya dagirkirî ji aliyê çekdarên heşda şebî ve heye û têde zarokên jêr 18 salî tên rahênankirin lê ser hilgirtina çekan. Berpirsekî Partî Demokratîk Kurdistanê dazanîn ku rahênangeheke mezin ya PKK li navsînorê navçeya Tozxormato heye lê başûrê Kirkûkê. ku ew deverek dagirkiriye ji aliyê milîsên heşda şebî ya piştavankirî ji aliyê Îranê ve ji 16 heyvadehan sala 2017 ve ku ew devereke Kurdistanî ya derveyî Herêma Kurdistanê ye. Berpirsê xwecihî yê navçeya Kifrî yê Partî Demokratîk Kurdistanê Sabah Mihemed ji malpera Bas News re ragihandibû ku ew rahênangeha PKK
تایبەتە ji bo rahênana zarokên Kurd yên jêr 18 salî berî kۆberê wan bidin çiyayên Qendîlê. Beryaniha jî heman rêxistinê hejmarek zarok ji her dûregezan xapan dibûn û tevlî leşkeriya xwe kuribûn, ew jî diriya sosyal mîdya re û niha tên rahênankirin li wê rahênangehê beriya kobêne veguhestin ji bo çiyayên Qendîlê ew jî bê muhleta malbatên wan zarokan. Sabah Mihemed her wiha diyar kir koçekdarên PKK yên li Tozxormato û Kifrê dimînin, bacan li ser welatiyên wê deverê ferz dikin û rahênangeha wan ya wê deverê zarokan fêrî hemû cûrê çekên giran û sivik dike û got jî ku 205 çekdarên PKK li wê rahênangehê hene û balkişand ser wê yekê ku tu kes nabe nêzîkî wê rahênangehê bibe. Beriya çend heftiyan PKK heft keçên jêr 18 salî re vandibûn ji Helepçe û Pincewîn û Şarbezêrê. û ta niha malbatên wan nizanin ew kiç li Qendîlê ne yan jî hatine veguhestin ji bo Rojavayê Kurdistanê. Serokê Komîta Navçeyî û Ewlehiyê ya Encûmena Parêzgeha Slêmaniyê Barzan Hamid di daxuyaniyekê de gotibû ku wan zanyarî derbarê revandina PKK ji wan keçan re hene û fikara xwe derbarî wê kiryarê diyar kir û got ku biryarên xwecihî û navdewletî rênadin leşkerkirina zarokan. Deh li gundê meydankê serbinavçe Şeraya Efrîna Rojavayê Kurdistanê şer û pevçûn navbera du grûpan de derket. Di encamê de qurbanî hebûn. Jêderên xwecihî dana zanîn ku di encama pevçûnan navbera çekdarên Feylaqil Mecid û Feylaqil Şam de mamosteyekî Ereb bi navê Salih el Mihemed jiyana xwe ji dest da. Derbarê sedemên pevçûnan jêderan eşkere kirin ku ji ber mamosteyê Ereb nexwest mala ku li gundê meydankê desteser kiriye, radestî çekdarên Feylaqil Şam bike, şer derket û hata kuştin. Salih el Mihemed bi xwe li dibistana gundê meydankê mamosteye û hin jêder jî dibêjin ku çekdarekî di nava çekdarên Feylaqil Mecd de bû. Taxa pêşesaziyê yek ji taxên navenda bajarê Efrîna Rojavayê Kurdistanê ji ber tunebûna xizmetguzariyan xelk gilî û gazinan dikin. Parça vîdyoyek li ser torên civakî belav bû têde welatiyek gilî û gazinên xwe ji tunebûna xizmetguzariyan li kulanên taxê dike. Li gor wê parça vîdyoyê têde ew welatî dibêje ku ev heftiyeke ava jêrzevî di kulanan de diherike. Bê ku aliyên peywendîdar guhdanê bidin yan jî çaksaziyê bikin. Li ser vexwendina şaxê aliyan ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Pedekesê, Encûmena Xucehiya Pakrawan Nesriddîn Berhek beşdarî di vejandina salvegera yekam ya Koça Dawiya xebatkarekî Kurd de kir. Di salvegera yekam ya Koça Dawiya Lezgîn Xalid, endamê Encûmena Xucehiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya xelkê seredana gora wî li gundê Kefrê dena yê ser bi devera aliyan ya Dêrka Rojavayê Kurdistanê vekir. Têde gotarek ji aliyê şaxê aliyan ya Pedekesê ve hate xwendin. Her wiha gurzek gul li ser gora wî hate dayîn. Partiya Gel ya Cemaweriya Tirkiyeyê kongereka navdewletî derbarê Sûriyê li bajarê Stenbolê Tirkiyê darxist. Têde hejmarek doseyên girêdayî bi krîza Sûriyê gengeşe kirin. Hikûmeta Tirkiye ji aliyê xwe ve hikûmeta rejima Sûriyê vexwend ji bo çareseriya krîza Sûriyê her wiha hejmarek kesayetiyên akademî ji hejmarek welatan beşdarî dê wê kongerê de kir. Di heman derbarê de hin jêderan ji opozisyona Tirkiye gotin ku deselatdariya wî welatî vîzeya derbasbûnê nedan hejmarek kesayetiyên Sûriyê. Ji bo beşdarî di wê kongera navdewletî de yê ku derbarê Sûriyê hatiye darxistin bikin. Serokê opozisyona Sûriyê banka danûstandina navbera Tirkiye û rejima Sûriyê de dike ku ev daxuyaniyê ji destpêka şûreşa Sûriyê yekem tê berçav.
پشتی نزی نه سالان جه شورشا سوریه ملویستا حکومتا ترکیه جه رژیم و اپوزیسیونا سوریه دستپیکا شورشه و اپوزیسیونا ترکیه بانگا دانوستاندنان نابرا ترکیه و رژیم سوریه ددکه کمال گلجدار اوغلو سروک پارتیا گلا کماری کو اپوزیسیونا سرکه ترکیه راگهاند دروست کرنا پیوندیه که زندینا برا انقره و شامه ده آسان ترین ریاج بوچاره سریه که آشتیانه لسوریه روزنامه حریتیا ترکیه لسرزار گلجدار اوغلو گوتاراوید کنگره سوریای نافدولتی ده کو پارتیاوی لاستانبول برک خستن کربو و گوهستو گوت و گراندنا پیوندیان نابرا ترکیه و رژیم سوریه ده آسان ترین ریا بو آشتی و آرامی لسوریه او یک پرگرنگا دا کو آرامی لترکیه جی وگره گلجدار اوغلو هروها آماجه کر جه مافی ترکیه شر ترور السرخاکا سوریه بکه دا کو گارانتیا اولکاریا خوبکه او یک دزاگون نافدولتی ده گارانتی کریه لی دوید همان دمیده پیوندین دیروکی نابرا ترکیه و سوریه ده ین بهیزو جیرانتیا باش لبرچاو ورندانین پیوندین راستوخه نابرا ترکیه و رژیم سوریه ده درست ببن و وگرن وکی بره. سروک پارتیا گلا کماری دو گوتارا خوده دا خواز ساز کرنا رخصنکا آشتی و علیکاریه روجلاتا ناوین کر. بانگا بشداریا هر یک جه ترکیه، ایران، عراق و سوریه تیده کر. دا خوازاب داوی آنینا شر و درست کرنا آشتی و آرامیه لسوریه کر. گوتگو دوی چاره سریک جه دوسیا پنابران جی لگور زاگون نافدولتی و مافی مروفان وردیتن. پارتیا گلا جمهوریه ترکیه کنگره خوی نافدولتی درباری سوریه روژا شمیل باجار استانبول دارخست. هجمارک دوسین گریدای کریزا سوریه گنگشگر. رژیم سوریه جی وخوان جبو چاره سریا کریزا سوریه و دسلاتداریا ترکیه. لی دسلاتداریا ترکیه ویزایا درباسبونی ندا هجمارک کسایت سوری با باشداری دوی کنگره دبکن. دیدما کو شورش سوریه د سال 2011 دا دست پیکر. ترکیه دیجاتیا خواج رژیم سوریه رو پشتوانیا شورش راگهان. گوتکو تو شرعیت رژیم اسد لسر ملت سوریه نمایه. دوی او رژیم وره روخاندن همی کارو چالاکین اپوزیسیون سوریه لی ترکیه هاتن انجام دان. دو پشتوانیا رژیم ترکیه بون. مهاجی پشتی نزی نه سالانج کریزا سوریه و قربانیان هاتن داین. سروکی اپوزیسیون سرکه دو ترکیه ده. بانگا و گراندنا پیواندیان برژیم رفتکه. جبو پشتوانیا لیریا سوری هجمارک دولمند و بازرگان سوریه لشما پایتخت سوریه جویان جدر نخوجه سوریه اشکره کرن کو دو له هتل شیراتون ببرن لشما پایتخت سوریه هجمارک دولمند و بازرگان سوریه جبو پشتوانیا لیریا سوری کمبون دوی کمبونه ده وکو یکم دولمند خو دایا پیش بناو سامل فوز 10 میلیون دلار امریکی پیشکش کرن او بریار روزانه هر بجدارک به میلیون دلار جبو بلند کرنا نرخ لیره سوری برانبر دلار امریکی پیشکش بکه لگور اودای بازرگانی شامه یا سر به رژیم و کو آرمانجا و کمبنی اوه کو حول بدن نرخ لیره سوری برانبر دلار امریکی بگینن 500 لیره سوری او مترسیا رو خواندن لیره سوری راوستینن. برپرسکی رژیم سوریه تکاس کرد کو هیزن امریکا و هن رخصتن چکدار ریگری لپیک آینا پلانک نافدولتی جبو فالا کرنا کامپار الرکبان یا کو بریار بو روژا اینه وره بجی کرن دکن. راوشکار دستیال هفاتنا نشتیمانی احمد منیر آماجه کرکو نتوین یگرتی و رخصتن هایفا سور یا رژیم سوریه همو آمدکارین درکتنا در بدر سوریه جه کامپار الرکبان بریا بار هلگر و باسان بداوی آنی بون کنیزی که 4000 ولاتیان ناوی خواه تومار کربون او بریار بو 2500 جوان روژا اینه پاهاتنا درخستن. بله تماشاوان هجاب وی آوی هم گشتن داوی بولتان خواه دوباره سرنوچه بیروا بینن. شانده تایبەتی نەتەوێن یەکگرتی دەبێژە دناوا کومیتا دەستوریە سووریەدا نونەرên کوردên سووریە و هەموو پێکهاتەیان civaka sivîl hene. Hejmarek ji rexistinên sivîl li hewlêra paytext civiyan û nerazîbûna xwe ji rêjeya kêm ya nûnerên Kurdan di komîta destûrî de danaxuya kirin. Li Efrînê du grûpên çekdar li ser desteserkirina mala Kurdekî bi hevdû ketin. Di encamê de mamosteyekî Ereb hate kuştin. Li Herêma Kurdistanê rahîngeheke leşkerî ya PKK hate eşkerekirin.
تێدا zarokên jêr 18 salî li ser hilgirtina çekan têne rahînan kirin. Pardon.